U okviru izložbe Paralele, Temišvar Novi Sad, izložili smo 60 umetničkih dela koja su odabrana u saradnji sa kustosima iz Nacionalnog umetničkog muzeja u Temišvaru. Što se tiče dela, na izložbi zastupljene su portreti, ikone, mrtve prirode, pejzaži, ali i apstraktne kompozicije, što u stvari predstavlja široku idejnu osnovu ove izložbe. Sa druge strane, jedan od podnaslova koje smo istakli jeste Slikari na istoj paraleli, čime smo hteli da istaknemo činjenicu da se Temišvar i Novi Sad nalaze na istoj geografskoj širini, ali istovremeno da je u prethodnim vremenima veoma uobičajeno bilo za slikare da recimo putuju između Temišvara i Novog Sada kao dva važna središta Karlovačke mitropolije i putuju u potrazi za novim porudžbinama. Najpre su to bili neznani i znani ikonopisci, a s protokom vremena sve češće i portretisti, majstori, dakle, koji su udovoljavali željama obogaćenog građanstva tokom 19. veka. Na centralnom zidu izložbene sale predstavili smo dva portreta Save Tekelije i Žigmunda Ormoša, koji na neki način predstavljaju kustose naše izložbe i označavaju, dakle, svojevrstan početak ove izložbe. Sava Tekelija i Žigmund Ormoš jesu pandani jedan drugome kao dve ličnosti koje su svojim velikodušnim gestovima zapravo najviše doprinele formiranju i Galerije Matice Srpske i Nacionalnog umetničkog muzeja u Temišvaru. Pored Save Tekelije i portreta Žigmunda Ormoša nalaze se i grafičke predstave koje zapravo ističu Novi Sad i Temišvar kao gradove Eugena Savojskog. I to je bila ideja sa kojom je profesorica Jelena Todorović pisala uvodni tekst našeg kataloga za ovu izložbu, ističući, dakle, da je 1716. godine desila se bitka kod Petrovaradina, u kojoj je pod vojstvom Eugena Savojskoga Austro-Ugarska, odnosno Habsburška vojska pobedila Otomansku imperiju, a odmah nakon te bitke Eugen Savojski odlazi u Temišvar i tamo se odigrala druga značajna bitka u okviru koje je on takođe odneo značajnu pobedu, tako da je to bila osnova na kojoj smo istakli da su Novi Sad i Temišvar gradovi Eugena Savojskog, na način da je on svojim podvigom zapravo doprineo njihovoj barokizaciji i njihovom razvoju tokom 18. veka. I takođe na centralnom zidu nalaze se još dva portreta. Jedan od njih je portret mitropolita Mojseja Putnika, a drugi je portret nepoznatog sveštenika. Portret mitropolita Mojseja Putnika smo istakli s obzirom da je prethodno, pre nego što je izabran za mitropolita, Mojsej Putnik najpre bio bački vladika, a potom i temišvarski. Takođe, veoma velike stvari uradio za napredak tadašnjeg našeg društva okupljenog pod okriljem Karlovačke mitropolije i pogotovo za obrazovanje i poboljšanje položaja sveštenstva, te smo kao pandan mitropolitu Mojseju Putniku izložili portret nepoznatog sveštenika. Na bočnim zidovima istaknuti su sa jedne strane, dakle, ikone koje su urađene kao poslagane po jednom mozaičkom principu sa idejom kako bismo predstavili šta se sve to dešava u vizualnoj kulturi Karlovačke mitropolije u tom religioznom slikarstvu, počevši od zografskog slikarstva koje obeležava prvu polovinu 18. veka, pa sve do Stevana Aleksića i njegove monumentalnije kompozicije Vavedenje Bogorodice u 20. veku. Naspram tog zida nalazi se zid na kome su izloženi portreti, s tim što se u središtu ovde takođe nalaze dva dela Stevana Aleksića, to su dva autoportreta nastala u razmaku od skoro 2 decenije, i to su autoportreti, dakle, koji jedan se nalazi u Novom Sadu, drugi se nalazi u Temišvaru, te je ovo bila zgodna prilika da ih izložimo i da vidimo kako je ta slikarska ideja i zamisao i razmišljanje o temi smrti se razvijala tokom 2 decenije ukoliko su ovi autoportreti nastali. Dakle, autoportreti Stevana Aleksića su okruženi nizom portreta građanstva 18. i 19. veka, među kojima su portrete, dakle, radili Konstantin Danil kao najznačajniji portreti sa banatskog građanstva 19. veka, zatim slikar Johan Donat, ali i drugi slikari koji su radili pod uticajem Konstantina Danila.
Na zidovima koji su naspram ovog naslovnog zida nalaze se dela nastala uglavnom u 20. veku, jer je ideja bila da priču o paralelama ne završavamo sa 1918. godinom i raspadom dvojne monarhije koja je činila da se Novi Sad i Temišvar nalaze unutar jedne države i unutar jednog kulturnog prostora, nego da zapravo istaknemo kako i pored, promene te šire političke i društvenih okolnosti, da Novi Sad i Temišvar nastavljaju da se razvijaju i da funkcionišu kao dva bliska grada i grada u kojima se dešavaju u kulturnom smislu veoma slične stvari i na kraju krajeva dva grada koja su se u 21. veku pobratimila. Tako da smo izabrali jednog slikara koji se zove Korneliju Ljuba, nekoliko njegovih dela, naspram kojih smo izložili dela naših modernih slikara kao što su Zora Petrović, Ivan Radović, Vasa Pomorišac, kako bismo ukazali na te modernističke impulse u 20-vekovnoj umetnosti sada Srbije i Rumunije, a čitava priča se zaokružuje sa izložene tri apstraktne kompozicije umetnika Miroslava Pavlovića koji se rodio u Vršcu, a školovao u Bukureštu i koji je početkom 21. veka poklonio nekoliko svojih slika i Temišvarskom muzeju i Galeriji Matice Srpske, tako da smo želeli da istaknemo da veze između Temišvara i Novog Sada postoje i u 21. veku. Dela na izložbi nastala su u 19. i 20. veku, ali pretežno datiraju iz 19. veka. U pitanju su dela slikara koji su stvarali u Banatu, Temišvaru i Novom Sadu. U pitanju su radovi istančanog senzibiliteta inspirisani evropskim tokovima tadašnjeg vremena. Tematski su povezani, bilo da su portreti ili religiozno orijentisani, a svi oni podrazumevaju do sada neviđenu specifičnost. Stvaraoci su dobijali podršku od mecena Savete Kelije i Žigmonde Ormoša, dve važne figure za umetnost Banata. Oni su pridavali veliki značaj kulturnom nasleđu i društveno-kulturnom životu stanovništva u 19. veku. O valoare deosebită patrimoniului și vieții socioculturale din Banat în secolul al XIX-lea. U godini kada je Novi Sad evropska prestonica kulture, činilo nam se da je sasvim prirodno i dobrodošlo da realizujemo zajednički projekat sa Nacionalnim umetničkim muzejem iz Temišvara, budući da smo zapravo i Temišvar i Novi Sad trebali da budemo evropske prestonice iste godine. Nažalost, zbog pandemije, Novi Sad je dobio 22. Temišvar je dobio 23. godinu, ali nas to nije sprečilo da realizujemo zajednički projekat i da zapravo napravimo jedan projekat u kome smo prepleli svoje kolekcije i pokazali da postoji jedinstvo umetničkog prostora, da postoji jedinstvo ili sličnosti među našim muzejima koji se podjednako ogledaju i u istoriji naših ustanova, ali i u kolekcijama. I zbog toga smo se odlučili da napravimo izložbu Paralele Novi Sad Temišvar. U nju smo uključili i riznicu eparhije Temišvarske, jer nam se činilo da ta sama zgrada koja deli isti trg sa Nacionalnim muzejem u Temišvaru, da je nekako simbolički povezuje srpski i rumunski narod, odnosno srpsko i rumunsko kulturno nasleđe, tako da smo tripartitno napravili projekat koji je pokazao da zaista postoje brojne sličnosti i među umetnicima i među delima i među temama, ali ono što je najvažnije da postoje sličnosti u savremenom trenutku između Umetničkog muzeja u Temišvaru i Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, da smo mi obe muzejske ustanove koje se brinu, koje se bave zaštitom, prezentacijom, promocijom nacionalnog kulturnog nasleđa, ali da ga na isti način sagledavamo u širim evropskim okvirima. O tome svedoče i evropske titule koje nose naši gradovi, ali o tome svedoči ova umetnost i uopšte čitava ova izložba. Thank you.